dobrodošli na Vransko v AMZS-jev center varne vožnje. Jaz sem danes dal Shelbyja z garaže in ga v bistvu prebudil iz zimskega spanja. To pa še ni vse, ker danes je en tak poseben dan, cirka pol leta nazaj me kontaktiralo podjetje Buvis in sicer z idejo, da bi naredili pomanjšano verzijo mojega Shelbyja v Lego formi. In danes, pol leta kasneje, evo, izdelek klele z nami na mizi. Zdaj, ta zadeva pa niso sam legice, ampak klele noter je dejansko elektromotor in ta zadeva laufa na daljinca. Ti pa pokažem zdajle še malo več detajlov tegale avtočka. Pol mi je pa dejanski dizajner tega avta predstavil še vse podrobnosti od tega modelčka. Sicer govorijo v angleščini, ampak mislim, da vas bo večina razumela, no. So let's start first with the basics. I used a lot of small panels to get the shaping as right and as accurate as possible to the original. And also thanks to the new parts that have been released over the years, they allowed me to come up with much greater details. For example, how the rear the lights are made here using these bricks that are like slightly slanted. Yeah. And of course the front with the aggressive front section and everything. It looks very similar. I made my own 3D printed wheels here. Also inside I noticed that you instantly notice the red shifting handle. Of course we have a handbrake here. And the two seats are very detailed. I used a combination of Technic and normal studded bricks. And also this thing is of course motorized. So when you steer the wheels, also the steering wheel steers. See it. And the model also has suspension in the front and in the rear. Front and rear, independent. And under the hood we have a proper Wi-Fi V8 engine. And you can activate it here using the controller, so you can see all the 8 pistons moving in and out. That's so cool. That's my favorite detail. Yeah. So far. We can open the trunk and of course safety first. Yep. We have a fire extinguisher, just like That's awesome. in the car. Yeah, I do. We also have working lights here in front. And this is the most functions I managed to fit in such a small model so far. I think we all agree it came out really great. Yeah, it looks great. And how fast does it go then? Well, we're gonna figure this out. Let's do it. Evo, detajle smo pogledali, zdaj pa cajt za ta pravo vprašanje, ki je pa drag race. Tako da zdaj bomo mojega Shelbyja z Lego Shelbyjem postavili na tole črto, pa ene 100-200 metrov spustili dol, pa da vidimo, a je ta prav Shelby, oziroma koliko stegne tale varianta na štrom. Sicer je majster iz Legic, sam se počutim kot Dominik Toretto zdajle. We reached 13 kilometers an hour, but I think we can go faster. Zmagal v najhitrejšem ranu smo z Buvisovim Shelbyjem dosegli 13,7 km/h. Valjda pa ni poanta teh motorčkov za legice, da bi to leteli, ne vem, 100 na uro. Pa pri temu avtočku je še ful zabaven to, da ima 2 elektromotorja, se pravi vsega na enem kolesu in to nam pol tudi omogoča, da on dela donate. Kukor se spodob za ta pravega Shelbyja, mogo tudi burnout narediti. Smo pa pol tudi za potrebe znanstvenih raziskav naredili enega ta pravega še z mojim. Zdaj pa, če bi tudi ti rad videl tale avto v živo, pa še mojega Shelbyja zraven, imaš pa šanso na gospodarskem razstavišču, bosta oba parkirana 13. pa 14. aprila, jaz bom pa 14. aprila v nedeljo, tudi od 2. ure dalje, tam na njihovem štantu. Pa se vidimo.
Evo, včeraj smo se s Shelbyjem zabavali, danes pa že z Vlogsterjem šibava na Pokluko. BMW Slovenija me je povabil klele gor na BMW X-Drive Areno. Tukaj imajo predstavitev svojih malo bolj teh X-Drive vozil, pripeljajo pa tudi par avtov iz njihove M-flote, se pravi une najbolj športne. Pa sem rekel, pojmo pogledat, pa da vam pokažem, kako bi se sploh izgleda, ko si povabljen na tak dogodek. Druga. A ker bude vozniško dovoljenje, prosim. Evo, sam še podpišemo izjavo za odgovornost in takoj na vhodu imajo že CS-a. Notar je vse tako lepo BMW pobrandiran, tak prima ambientek, pa malo zapikant, pa kakšen kofetek nas že čaka. Malo so nam predstavili nove avtomobile, nam povedali navodila, pa smo se pa že odpravili na prvo točko, kjer smo vozili BMW-jeve električne limuzine. Evo, tole je pa čista nova i5 60-ka, se pravi najmočnejša i5-ka, kar jih obstaja. Tu sem razsenečen, koliko je tale i5-ka udobna, pa kar sem še opazil, in to je prvič, da v električnem avtu vidim je pa tale rdeč 12 o'clock stitching. To ponovadi najdeš bolj v kakšnih takih racing inspired avtih, nisem pričakoval, da bomo tole imeli tudi v i5-ki, no. Zdaj se pa priključujemo na tole cesto, ta glavno. Gre pa, eto. Voznik ponavadi manj občuti ta G-force, manj kot sovoznik, ampak še jaz kot voznik prav čutiš, kad ti trebuh nazaj not v zid zalima, pač daš gas dol, pa te samo streli. V Bohinju smo imeli še predstavitev ta novega električnega minija. Mi je pa zelo všeč, kako oni ta old school pa modern dizajn ful lepo znajo preplesti. Pa ta ekran mi je všeč, ker je res tako do roba. Ja. Ful dobro, tako res je clean vse. Ful dobro. Zaštrikati. Avto smo si pogledali, potem pa nadaljevali pot s floto iX2 nazaj gor na Pokluko. Tam nas je pa že čakal adrenalinski poligon, kjer smo mogli nadzorovano driftati. Po levi krog, se pravi čim bliže stožcem, ker greva v polja. Tole je bilo res hudo, poj pa v bistvu sledil še tale drag race. Pa za konc še tale malo bolj off-road izkušnja z BMW pa mini modeli. Na miniju imaš to armaturo oziroma te panele vse z nekega tekstila. Volan, tale je sicer John Cooper Works, imaš pa prav eno gurtno klele. Meni drugače res hudo zgleda, no. Dajmo ga v go-kart mod. Kar zavriskal je. Prav čez zvočnik je malo popoka, kao. Downshifta ga dober. Ja, važi! Ampak moj najljubši feature je res tale v krogu števc. Pač res mi všeč, koliko je to. Pač ful je ogromen, ful je nepotreben, ampak jaz bi tole takoj imel. Malo je fake sound, no, ampak je pa ful zabaven. Všeč mi je pri temu go-kart screenu, karata čist črn, ka se v bistvu une obrobe pač v krog skoraj da ne vidi in zgleda res ekran, kada je čist do roba. Če ga damo klele v en drug mod, tako recimo, a vidiš se tale pač rob ful bolj vita, ne. Evo nas, pa smo v XM-u. Tam je tako ka emc, da ga moraš v desno dati, je res ta prav emc.
Strop pa interior je pa noro. Je hudo, ka ima to teksturo, a ne? Ker so take kockice, ful dobro gleda. XM ni kar en navaden XM, ampak je label model, kar pomeni, da ima ful nekih rdečih detajlov, pa da je kar precej ekskluziv. Zdaj jaz ne vem, koliko je ekskluziv, ampak tako, zdaj, ko vozim ta avto, to je v bistvu SUV, ampak na volanu pa na podvozju se čuti, da je ta zadeva res ful športna. Avto je trd, tako da mi je žal, da se zdaj po nekih makadamih vozimo, zato ker se mi zdi, da ta avto zablesti malo bolj po teh bolj asfaltnih cestah. No. Sem pa zvedel, da z novim modelnim letom tega avta pride tudi mehkejše podvozje, zato ker se dosti strank ne odloči za nakup tega avta, sam zato, ker je avto tok trd. Za konc pa še pogostitev z golažem pa štruklju in hrana je bila res izvrstna. Evo, pa smo zaključili tole BMW X-Drive Areno. Ful mi je všeč, da se BMW pač odloči, da tako zadevo naredi enkrat na let, da lahko, ne vem, bodoči kupci, že obstoječi kupci, pač probamo celo floto vozil, tle imamo te terenske, tamle gor imaš te električne, še več električnih je tam vzadi, da se res lažje spoznaš oziroma ful dobro lahko spoznaš s to znamko. Tako da jaz upam, da bi se še kakšna znamka v Sloveniji najdla, da bi malo več delala na tem. Jaz semle prihajam že 3. ali pa 4. leto in sem res ful vesel, da me BMW znova in znova povabi. Tako da evo, še ena uspešna X-Drive Arena je za nami. To je pa to za ta vlog. Se vidimo, ko se da gledamo. Ajde, čau!